he video ai hianin covaxin adverse effect chungchang karon soidon ani ngatinge kan soidon kan ti chuanin tuna hianin research paper an publish awangin boruak aron lian le hluaya mania covishield in boruak aron nei to boka tin adverse effect kan ti deuh kherna chan chu side effect han ti hi chuanin a thalama kok theia a chelama kok theia a term man tur dik tak chu adverse effect hi ani ama ero chu nakina side effect adverse effect ti ha karon soipol nok mai theia khata ero chuanin min lo hre thiam ula tin covaxin adverse effect hi emi vaccine covid 19 vaccine shim hi ron soi hlom viau emo hlom viau lo po ka tum chuang lova ani na ang tak khanin karon soi mai don ani ti kha min lo shet sak don ya tuna kan soi chanang me ni som pathum sang ni som ni palia khanin research paper and publish ani he research paper hi drug safety ti journal an publish a he journal hi ati chuak tu chu Springer ani an ritlak ve thokhat khop mai he research paper ina ati tumber chu le ako ber vaccine hianin adverse effect anei nge nei lo ti kum khat chung lei rol le puitlinga an zir chian na atanga an thil mu chuak kha he research paper a hianin an ron ti chuak ani ti chuanin he journal hi kan zir chianga drug safety ti journal ania a publish tu Springer kan ti to kha Springer hi khovel huapa etiang academic lam journal publisher rintlak ber pol le lun ber pol ani ti chuanin journal tha hi kan te ve thin ani journal tha nge thalo te hi chumi kan te na chu impact factor hi ani a he drug safety hi ani impact factor 4.2 ani ya asang thokhat ve pa ngai ani chuwang chuanin he research an ron ti chuana journal le a publisher te hi arin tlak a tha thokhat ve viau ani ti kha kan ron soi ma sadu ani tin Banaras Hindu University a researcher te hianin kumina he research paper an ron ti chuak ma hianin kum sang ni som ni pani August ni som ni pasari khanin covaxin chungchanga an zir chian na chu an lo ti chuak to a ama ero chu kum sang ni som ni paliami nen kha chuanin temi nei nang lo dewa kum sang ni som ni pahniami hi chuanin vaccine an la ka tanga ni som pali hnuwa telephone mangin side effect a nge lo ti kha an zota zirbinga a hianin tleirol zaruk som ko pariat le puitling zathum som ni paruk anin ziak lu tani first dose an lak zowa tleirol zatni somli pathumin adverse effect an nei thu an soya second dose lak zowa tleirol za som ni pakwain adverse effect an nei thu an soi le bok ani inchiu na lai na le khosik hi adverse effect common pol ani a ti chuan adverse effect hi chu hemi khosik le inchiu na lai na hi chu nikhat emoni ni nuwa hianin are zui ve mai ani leiro zinga po meichia le allergy nei thin ten vaccine la ka wanga adverse effect an nei na chance asan bik thu Banaras Hindu University researcher te hianin an report bok ani ti chuanin kumsang ni som ni pahnia an zir chian na ina he a conclusion ang reng deuh ani chumo ni som pali chung hemi ni som pali chung chu kar ni maya short term safety ni som palu chung an zir chian na chuan covaxin hi himangin an ngai ani tin ni som pali ai reizo long term safety zir chian na nei atul te in kumsang ni som ni pahnia an zir chian na chu an ti to pani hemi hi August ni som ni pasari sang ni som ni pahnia research paper an lo ti chuat to ani ti chuan August ni som ni pasari sang ni som ni pani le mei ni som pathum sang ni som ni palia research paper an ti chuat hi enge danglam na kan ti chuan kum sang ni som ni pahnia mi kha chu ni som pali chung an en thla zuya an zir chiang ti na ni mayang chu kum sang ni som ni pali mi ero kha chu kum khat chung ni zathum som ruk panga an en thla zui ta ani an zir chiang zui ta ani he in mo hian eta hi drug safety ti nia helai po hi drug safety ti nia an publish na journal hi ain ang ve a an publish na journal po arin tlak kan ti to kha ti chuan covaxin adverse effect chungchang hi kan soi chho chanang January sang hi som hi pani atanga August sang hi som hi pathum chung khan researcher te chuanin covaxin vaccine la ka wangin adverse effect nge lo ti an zir chiang chho chan ta a zir chian na tel tura in ziak lut mi sang khat som hi pali zinga tleirol zaruk som thum panga le puitling zani som kwa pakhat telephone in an be pok thei ani kum khat chung hian adverse effect chi sang sang abik takin arei lo bera side effect thakhat tal lang chuak kha an lo chin chia ve ani ti chuan kum sang ni som ni pahnia changas August sang ni som ni pathum chung khan
Clayrol zazela 47.9% le puitling zazela 42.6% in viral upper respiratory tract infection an nei ti an reporta hemi viral upper respiratory tract infection om zia chu nei sritang kan ti te po hi viral upper respiratory tract infection chu ni maya he in huang hian in diagram te po kan da chhuak ve amaro chu soifia don chunin hun angai rei dong na to ka soitu la tam si a chu wang chuanin kan ti ri lo menga adanga kan kal leang January sang ni som ni atanga August asang ni som ni pathum chung khan leirol b ka vundat na nei thar zazela 10.5% an oma general disorders nei zazela 10.2% an oma tin nerve akhoi ti zazela 4.7% a mu ani bok ani vun nerve le general disorders hi playrola adverse effect common b ka ni a general disorders kan ti te chuanin heng te hi a kok thei ani taksa chawe mo taksa sil khosik om nuam lo weight loss cho ei tui lo vung dehydration chawe mo zoi ti te po kha general disorders huang chunga hianin aleng ani ador le kan kal le zungzungang puitlinga general disorders hi zazela 8.9% in an neya tin puitling zazela 5.8% a hianin tisol le ru musculoskeletal disorders kan ti maya asa trong hi choni soifia a ola a huam zau boka mizo trong hianin a har ve de uthina hemi scientific terms mizo trong tluang pang ai han le himo poni se puitling zazela 5.8% a tisol le ru a effect anei ti an report a in puitling zazela 5.5% a nerve a khoi ti an hu chuak bok ani heng adverse effect general disorders ti le musculoskeletal disorders nervous system disorders kan ti te hi puitlinga chuanin adverse effect common de ubi ka an report chu anita ani meichia zazela 4.6% in menstrual abnormalities an neya hei chu period pa ngai lo kha ni mai han soi fia don chon menstrual abnormalities ti hianin a huam zau areng khopa mizo tong hianin le hi har thina thamasa pa ngai ni period ta amaro chu tun tha chuanin i period ma emo i period tlai thisena chuak nem big emo anna de big hatiang kha menstrual abnormalities huang chunga hianin a omma zirchiana tel zongzong zinga zazela 2.7% in midlama har satna nei tian reporta tin 0.6% zazela 0.6% in hypothyroidism an nei boka hypo chu kan taksa a thyroid hormone a insiam hnem tok lo tina ni mai ni adverse effect serious deuh pahnih a oma hei hi chu a serious ve khop mai a pakhatna chuanin stroke ani a pahnihna chuanin Guillain-Barré syndrome ti ania stroke hi zazela 0.3% in an neya hemi GBS hi zazela 0.1% in an nei bok ani stroke chu kan hre thewa soifi angai lawa GBS hemi Guillain-Barré syndrome ti hi chu vaccine kan la ka wangin kan taksa immune system in kan nerve ava beiringot mai ni chu a omzia ber chu ni deuh mai nerve apo hianin chi ni oma central nervous system oma peripheral nervous system om le a central nervous system chu kan thuak le spinal cord thla hi ni mai a he ta kan kut te kan hmai te hetiang ke te heta mi hoi peripheral nervous system in kan immune system hian hemi peripheral nervous system hi ava baby autoimmune disorder kan tiang kha zazela 0.1% a ombok ti kha an report ani tleiro zinga meichia allergy le post vaccination typhoid neitea adverse effect nei theina risk hi anormal aya le 1.6 2.8 le 2.8 na sang zo kani ti an report a adverse effect tam zo hi kum khat an zir chian hnuwa po ala om reng ani tin an report bok ani adverse effect om reideu hemi persistent AESIS antia persistent adverse effect of special interest khabi adverse effect om reideu om theina ri si anormal ain meichia alet pakhat point parugina sanga payroll vaccine lak ma COVID-19 veitea alet ni na sanga natna benvon neya alet pahni point pasari na sanga post vaccination typhoid neitea alet pathum point pahni in asang bok ani puitling natna benvon neila puitling natna benvon neya vaccine adverse effect le hemi adverse effect om reideu om theina hi anormal ain alet ni in asang bok ani in an report ani covaxin adverse effect hi
COVID-19 vaccine dangte adverse effect nen ain ang lova tleiro le puitlinga adverse effect lan chuadan point ang lawani adverse effect tamzok hi reitak an omawangin COVID-19 vaccine la te hi umzui zela tlai khonua adverse effect om thei zir chiana shiat hiam atha adverse effect serious deuh mi stroke le GBS te hi kanrin aina sa poina lawom theia hetiang lam in hril fia in hril shetur hian awareness nei tama poimo a tin mishing immune system in COVID-19 vaccine alo don son dan le alo react dan chiang zo ka hriat hiam ani theinan zir chian na zau zok nei atha hun lo lo om tura hian adverse effect le sex hei mi pa le mei chiamo le natna natan hei alo in jiak ani natna benvon hemi adverse effect le vaccine lakma COVID-19 veite adverse effect le COVID awanga natna nilem lo te in kung kai dan hi zir chian tura ni ti in Banaras Hindu University ya researcher te chuanin an soyani ti chuanin he vaccine siam chuak tu Bharat Biotech hianin thule hlan ron nei wata an executive chairman Krishna Ela chuanin pandemic line effective hemantia pandemic zoaero ahimem ti chawan soile virus hian mishinga har satna athlena kan vaccine te hian mishinga har satna athlen lo tura kan bei sei ani atia Banaras Hindu University zirchian hian thilfel hlel deuh hlek om theia atia zirchiana telte zinga vaccine awanga adverse effect an report ho hi vaccine unlock ma nei an om to em ti zona ha om theia tin January sangni somni pani atanga August sangni somni pathum chung khan vaccine la ve lote adverse effect an report ang hi nei an om vem ti kha zona om le theia January sangni somni pani atanga August sangni somni pathum chunga COVID-19 vaccine dang Covaxin nilo Covishield le thil dang te late zinga adverse effect an report ang hi a om ve em ti zona ha om ve thei ani tin zirchian na te zong khang zinga mitlem te chau ni lovin an zawai en dik zui vek turani te in Krishna Ela chuanin asoi ani ti chuanin he Bharat Biotech hianin an soidan chuan hei hi chu karon copy paste ba the vaccine maker further claimed that several studies have been executed on the safety of Covaxin and published in peer-reviewed journals, demonstrating an excellent safety track record. Arontia omzia chu Bharat Biotech Covaxin siam chuak tu te hianin research paper tam tak te pon kan vaccine chungchang hi an zir chuak to chu research paper chu mithian ten an endik nu an publish ani chu tiang research paper te chuanin Covaxin hi a himani ti an report ani yang kha thu kha an ron suwa vele ani ti chuanin he thu hi arin tla kem katia PubMed a hianin Covaxin safety tin article kan zonga article somli paruk chhir tur oma ti chuanin kumsang ni somni pali mi hi enge omle katia adverse events following Covaxin administration among adolescents a pharmacovigilance study in a district in northern India ti hi he research paper hi kumsong sang ni somni pali hianin allowin publish ani he research paper a hianin January sang ni somni pani atanga December sang ni somni pani chung khan hemi playrol kumsong panga tanga som paret inkara hianin Covaxin hi ahim nge himlo side effect te omem adverse effect te omem ti kha anlo zir chiang ve ti chuan hemi anzir hun chung hianin anzir bik na district a hianin playrol sing sari sang ni zasari somsari pakhatin Covaxin first dose hi andonga ti chuanin Covaxin second dose hi playrol singli sangkwa somli parukin andong le bokani ti chuan anzir chiana atang chuanin no adverse drug event following immunization was reported during the study he anzir chian hun chung January atanga December kumsang ni som ni pani chung yan he research paper hi chuanin he anwa zirbing na big this northern India district pakhata heng playrol kumsong panga tanga som paret inkara hianin Covaxin pek awang hianin adverse effect engma omlo ti kha anlo report vele bokani ti chuanin hei research paper dangle ania hei po he kumsang ni som ni pathum khanin Covishield le Covaxin pek copy ahimem ti te po kha anlo zir chianga heta po hianin ahim mang khan anlo report ani chu wang chuanin Bharat Biotech ina aron chanchan po kha a om ve viawa tin thil re hi a chire a tha a positive le negative hi om vekani Covishield po kan hria mitam takin
an that puya covaxin po mitam takin an that puya chu takara chuanin a adverse effect lo tuar pol kha chu a lo thei lo ani Covishield chungchanga khanin article pakhat ka chiara chuan UK a big ringot 17 million doses kha an administer ani atamani 17 million chu chung 17 million zinga chuanin mi somli velin adverse effect khami thrombocytopenia syndrome kha khami kha an nei ti kha angkhanin an report in ka chira ni om je chu 17 million a mi somli in adverse effect kha an tur ani chu zazela hanlak phei chuanin 17 million a somli phei chu zazela 0.025% ani ya mitam takin an that puya an lo tangkai pui lai khanin he ta mi tlem te khan an lo tur ani tuna Bharat Biotech Covaxin chungchang apo kepo Covishield kala khami adverse effect an soi kha katuar lem lo ke ma chuan amaro chu atuar pol kha chuan lo ama Covaxin po hi nangni po nin lak ka ring ala po in tamang amaro chu ala ho zong zong zinga khanin hemi adverse effect hi chu alang chuak lem lo ani khamia khanin hei a tha le a thia kha vek maya hemi taka hi chu hei hi a tha hei a thia puti po kron tum chong lo hei educational video angin karong kal tir topa thilani dan angin karon soi ve topani tin thil reng reng hi engwangin nge adverse effect ani chuanin mishringa inman engwangin nge damdoi adverse effect nei hi doctor ten an cho hetianga kan ti re re hi chuanin hei adverse effect pani khatlek anei awanga damdoi ne mo heta market atanga han withdraw vek don ni la chu damdoi man tur po kan nei lo mai thei ni chu tiang vel chu ni na chok na in ei zong zong te po hi ani na taka chuan doctor thu lo le doctor thuang lo wa mani du du da nei lo e phei chuanin pumtan apoi theya kaltan te po apoi thei ani amaro chu engwai nge inei ka ti chuan a chiat na aya a that zok na kha a tam zok awangin damdoi zong zong te po hi kan nei ani tu tiang chu ni vaccine a po henin adverse effect om amaro chu adverse effect aya heta a that zok na kha a tam zok wang aniang tuna Covishield le Covaxin te po hi mitam takina kan lo lak baka kum sang ni som ni pakhat sang ni som ni pani te phei kha chuanin vaccine lak lo te po kan hlau zep lo chuan COVID-19 rang tak tak lai phei kha chuan mo tin a emergency khop maya damdoi pa ngai shim shim vaccine te po ni thawang dan pa ngai ang takam mu chua don hi chuanin kum som panga vel hi hun an mamo a tin a poisang zong ponin 1 billion chuang hi sena ngai nge ni chu damdoi pakhat emo vaccine pakhat mu chuana na hun ngai za ta nia amaro chu khami COVID-19 hun lai kha chuanin thil kha a emergency emema khawang te po khanin sarkar le i khovel puma thu nei tu te po kha an han che zung zung kha ania khatiang kha thil om zia chu ani ti khanin in hria thiam kwar ka ring mi pui te pon tu na Covaxin le Covishield chungchang te po kha tin Covishield chungchang te phei kha chu article pakhat ka chia le doctor tu soi sang sang ka kai kha ka tang chuanin Covishield b ka vaccine in la ka tanga ni som thuma tanga ni som ruk chunga khami thrombocytopenia syndrome kha alang chuak lo ani phei chuanin i nangmania khanin ron lang to lo turangai to pani tuna kum khat kum ni chuang te ve to ne Covishield kan lak atang phei kha chuan mo khatiang vel kha ani ole ka video te in lo ena klome me ma video le kan in mule theu don ni hemi zo hianin enge om le top to ni he ole thil dang ven to ru le